هەواڵ ناو پاشناوی یەشار محەممەد شێخو navê tevgerê û Jalan Rûnê sala 1980 li bajarê Helebê ê ku ser Efrîqa şteyek bû me em sê bira û xuşkekîn birayê enî çûk di malê de me em di nav malbatekî wisa welat Parîs da me çavê xwe li dunyayê vekir bi hatina ev tevgera azadiyê re wisa malbat pratikê wan di navê xebatê da wisa xizmê me jî derbasbûnê wan nav refên hevalan da û pêşengiyê ku hatiye kirin bê hempayî bû yanî mirov nekare bêre ser ziman çunku berê komînên wisa hevala nebûn malbat wekû xebatên cebhewî hevalên ku vê xebatê cebhewî re mijûl dibûne dihatin diçûne em jî me çavê xwe navê îşê da vekir navê karî da vekir wisa em jî bi vê ramanê ve bi birdûzê vê ramana rêbetî ve hatin girîdanê malbat wisa bê hempa destek da piştgirî da heta rojê hêrû hatin bi çîrûska şûreşa Rojavara 2011 şerê gelê şûreşgirî dest pê kir çîrûska dereyê da bigir heta Helebê û Helebê bigir heta Efrîn bigir û heta Dêrka Hemkû û heta me ji zîrê teva da gelê me seferber bû tev li vê ev hêz bû wisa sazî û dadgehê xwe ava kirin wekû rêveberiya xwe ragand em jî wekû ciwanê wê demê em ketin nav da me jî destek da em were bûn alîkar destekek me da bêkoman bê hempa heval çûyîn hayînê wan bi malbatê re dibûne me were xebatê saziya zimanê Kurdî da wek endamê sazekê wekû mamosteya ziman me ciya xwe digir sê astê zimanê Kurdî me girtin îca hevalan dawî da gotin hûn de wekî mamoste bêne pejandin em bûn mamosteyê ziman şûreşê şerê Rojava Heleb nav da Şex Masûd dest pê kir berxwedaniya şerê gelê şûreşgirî 2013 da piştî derketina me li Helebê me berê xwe da Efrîn we demê qantonîn bûn nû dest pêk rêveberî bû rêveberiya xwe radegandin em çûn wê derda wekî akademiya xwe me dît em çûn ber avê meydankî gel hevalê medyar wan em heyvekî di perwerdeyê girtî daman amoğliq piştî dîtina ûtemiya xwe perwerda xwe em derketin hevalan duzlama me çêkirin goh di wekî xebatê parastinê asayîş hate damezrandin goh hûnê bibin endamê asayîşî me jî got temam û bera jî me xebatê xwe ciwan e û a saziya zimanê Kurdî te vê demê me dikarî her sazî re ciya xwe bigirta destek bide îmkanî hebû wekû nihan te saziyê me wisa fere nebibûn dadgehê wisa ferê nebûn wisa genel em her kes di nav da me destek dida û me jî bê hempa ew destek kir me alîkarî da heta destê me derket me da wê şûndentirîn me xebat xwe bi vê awayî kir em derbasên akademiya jî bûn hevan dîsa duzlama me çê kir em rê kirin xebatê asayîş ama beşê ciwan e me destek da ciwanên me şûreşgir me xebatê rêveberiya bajar me da meşandin Efrîn da piştî vînetirîn em dîsa çûn navçeya Bilbilê a Efrîn me xebatê ciwan kir di pêvajoya zibistanê da jî demsalê zeytûn hebû zêt bû em ketin komîteya Muslimê jî me ew xebat ji da meşandin piştî vînetirîn ev şerê me berxwedana serdemê dest pê kir ê 2018 di çêlê da 2018 berxwedana serdemê em ketin navçeya Recû wê derê wekî hevalên asayîşê em ketin nav taborên hereketlî em gel hevalan diman û em wekû çêl û du roja bê hempa wê derê me tekoşîn kir me xebatên wisa leşkerî kirin 2018 da şerê berxwedana serdemê qonaxa yekemîn dest pê kir çêle da bû em ketin şer navçeya Recû em çûn gundê Elbîskê em çûn xeta Qerebîlê nav wê darna da eman wê tepê da dijmin hevaldanê wî heba hatiba bigirta lê me îsrar kir ku em nedin wê der çunku qederekî hevalê me şehîd ketin hevalê şervan bû hevalê zîlan bû ê ku hevalê ku şehîd ketine ê ku em pê re mane wekû fermandar em jî me destek da wekû hêzê asayîş me destek da taborê hereketlî em di nav hev de bûn zaten şev roja me nebû her tekoşîn bû her pêvacî bû her moral bû her hêvî bû her perspektîvle me bû ê bo vînetirîn em man heta 46 roja roja 46 da zaten em çûn ser dijmin da hin hevalê me girtî bûn heval Şehîd Evrîn destê dijmin da bû û hevalê Xabûr bû me çû ew hevalna jî rizgar kirin di gundê Elbîskê da destê dijmin piştî hatinê me li tepê da dijmin xas ku wisa wê kînê wê tûlê rake bi ser me da hat me jê rê neda bi îsrar me tekoşîn kir û şaxê xwe ser me rakir
لماذا دوی گروپی دا ام هفت هوال بون 6 هوال شهید کتن ام هوال جی وسا غازی بون یعنی غازی بون من دچاو دا بو هوال ام الباجار دا بون دست بگی وکو هزین آسایشی و به طابوری حرکتی می هزار لشکری دا ما برای خدا جای نفتی رجوی ام چون کندی البسکی قرابیلی و خطه کی در هبون منابع کبری کرد چقاسا دنگ و یولم لوی در هایی مانا کسی گدار نریگن نه نابع کبری کرد aslında ام لوی خطه جلوتری بون ام بر به میدان آبون بر به گند میدان البسکی جلات چقماقه دوی خطه دا حوال می جابخانجی بابر رزان هبو حرکت دیگر عربه نکاتن دوره دا بابر رزان ام جبرا دبون آلیکار ام ده حوال همو حوال علی بو علی میکار ما دگوت یا اندامی آسایشه یا بو علی ما پردگو اوج مرد بو دست بک ما دشوتن جیره نفتی رجو گند جلا ما دوی موزل میدا دوی گرینه ولی را مریا خود شکر بو و کشبیله بنا کو دجمن تعقیب نکیجی من مرچو ارزاق خو خورن خو جبخانه خو وسا ين هوالا طيب براني هوال و داري ناسبون هوالن دور هاتبون اكو اراضي عفرين ناس امجي بكي خلق عفرين وكو جواني عفرين او اراضي ما ناس كريبو براتيكي ما هبو عندراندا چونكو يماجي او قانبون اللي هما شوين هاينه ما تشيدبون ام الحاله بيرچون عفرين ما سردان ديك سيرانگه دما مسلم زيتونه دام يعني مرو در دور خنا ديك قصا مرو بيجي مرو و براتيكي وهيا دما براتيك هبي تعريبي بون چيلبه پناسه بون چیره به ناس کردن والحاصل واندراندا ام چون اوی گاوری کر لگاوری کر ام زفرین هاتن دجمن هاول دا دست ما بگره لما رینه دا هر یکم حمله بو یه واندران حمله بری بیناتن ام چونه و کو 2014 ام چون ما دستک دا گل کوبانی برینداریا مد وردا بو اد چاوی خدا چنا خدا دیفنا خدا روی خدا غازی بو و چاغل مدا ام هفت هوال بو 6 هوا شهید کردم توی گروپی دا تن امام هوال علی الودری گلمه بو و هوال بابر رزان بو لگوند جلا بو وسا هوال بریندار دبون دستک هوال بریندار را دکرین تی بیرامه ساعت 9 نیوی بو شب دا دجمن لمدا چونکو ما طول خور را کرد بو اوج خاص وسا به انتقام به ل امو هوال خو ام توای گروپ لهمبر بینا بون مجادله ما تکوشین کر ما ندا ما نترکان رغم کو تانگو توپن نیار گرام بو آن ناتو بو دیامین ده رجالتان نامیدا سرمدا اف چک خوش اغلم ما ترک نکر ما براری کورس دادا بو ما هبرا گتو بو امی هبرا سر کبنی هبرا سر کبن در بیا پشامنیه نهو نیویدا شبدا بریندار بو هوانا ان لکریس ورکرین ابریا ما همو بو وسا کافیا کی ما هبو هن هواله gelme rönüştü اولین طاولین حرکتلی اولین می آسایشی هیچ می جوهری ولد پروری ما هم یا مرد سورنی نه اصلا یکو کد بره ده هر مهانک دیگریم ده هم باور علی وان در دوره ما حواله باور زن مورال دادن ده چون که یکم جور ام گازی دادن اصلا ما ندیدیم اون گازی دی ما حوالین گازی دیدیم کن ما معناه دان برین داریا وان گازی بودن لی ام نکتبون وی پانیکی دا وی فرقی دا ما دام کو ام گازی بودن برین منجی نو گرمو ام پی نهسی و معلوم نورمالیه بو ام دیکنیان پشت ساعت تنوس کافیا خو ماگری دا و
ام لکریس ورکن ساعت شبه نه هونی بوده بیرام ام چون اوه گند جلا زاتن ام چون مالا خودی کری حواله بابر زن هوا مگو یا بود بچه حواله هوارنده هوارین حواله داد بینه گلوان بینه دستک حواله بینه دادن هنه برین آمی گرانترینه ام هن حوال هن شهیدن من زانه بکو حوال شهید کتم و حوال برین دارن او دمست هر هیچ شاخه چیپ کی کم حفظه خوان داری کد چون کو برین نو بو خون زافشون اجام کافی گدال کریس دارم در ریادا آویز دهاتن او گوه کاری هر وسا راپیل دبن کار زانی تشتگی با اما گوه کاری راپیل دبن خدا بیت عرضه ایده پر ظلم بوندر ریادا حتی جیره چون نافچه جلا امبولاس شاندن پیشامن نافچه جلا و کشف سر مرا دیگه عربا می وانی که سپی و گور بیت بیرامن ام حتی گند علندارا برن لناف گورستانا وسا امبولاس بندامو و شونداترین هوالان مسکه دم سر دیفنانن او اکسیژن دارن یبو کو جان خود اسنادن تب بیرام از برم گنده کورا دوران درکتن حشخرن و ام داکتن بعدینا ام شون بعدینا هوال و داریم هوال الميوسا استا بجشتیدا زیرک هوال آیان نفدابو برینامن به دست خود درود کلیلی دا و شونداترین ساعت 1:30 شب متابع خبرك الخسطه ابرين الخسطه ابرين امبولاز و هوال هاتن پیشوازی مدا ایجاد مالبات گیریم تیوستوی دمی نفس میره شو از کریم مانگا لزگی اینه میشه داده از وکی درو جاما هوالدانی هوال ها بگو مرزگار بکن و به انشیاتیفی که در بخینن لعفنی المالبات دیگیرم مالبات جناب کارو خبر دابون و کش بربون لنفتیا در کتن همو هاتن مرکز عفنی داتو لما لما تامبون ذاتن به داود از باورم مالبات هاتن هوال روشان مالبات گیرم قلت هوال او جران زاتن یادی گازی بویه نترسن یادی قلت لو نباشترن اما امانات ودای من خودی بیدار کردن یعنی حتی دوی جری خستن دستک دا نتنی ام به همه هوال می بریندار و گازی گلی وداره ریختن شب روز خو ساعت و دا قسطانی خو خستن و تبگر دا وشون داترین ادروجات خسته دا من خسته ابریندا مانگا عینه دا لما البات گیرن گو مالبات بر معربی که جبونا گوری میکن بکن گومالبات نبه برپرساتی نگذار سر خود گورم دکتر زبون نایکون کردن بود تشتاق به وقت شهادت مالبات شاهد به شاهد ببویری والحاصل مالبات بود یه ونه اصلا تلفن کردن گم باشتر زن حوال جان از بارم دوی خبرت دابو حوال اسحاق بو حوال آریانه بو یکسر الامبلاز سوار کردن ام ده حوال لزگی من آجرم بر شهادت امریکا شیخ ماسود حلبی لحلبی دیرک حوال ام برن ملی اوی ملی رژیمی هبونی آوری ملی شیخ ماسود ده امکان نیمون او امکان دست ودا نیمون خاسته واندر خاسته شهید خالد فجر ام چون ما تداوی خا لبی ملی دیدن حوال زردشتی حلبی حوال جمعیت حوال سوزار او به تداوی مربون پشت ویناترین هم هاتن یک سر دکتر حلبی گونم کام دا حلبی کن روی دیترین سبید همه حوال آیدان عربه ایر کردن ام بر به شامه با کردن پیشوازی هم کردن و خودی ما در کردن ذاتن حتی به داویه و به داوی تیس شرن داوی دست بگیر تداوی ما دار بود اما آستانگی چی بود اف چون هاینه مشانین حتی گراش چواده با یعنی تداوی ما وندام دوام دیگه ارگوت خودی ما در کبره خودی ما در کبر یعنی امجی چه بکن بنا و ارگوتی ام دین دارن بوره برد یا آزاد ام چه بکن ام دین دارن حتی ام آزادی فیزیکالی برای سوگر نکن داخل شهیدا و گل و مالباتین خو طبعا ندن و حق زارو زش شهیدا ندن ام تجارن خو عفو نکن ام هر دین دار بن ام چقاسا و کو دلدارین آزادی ام بکارم ادی خودی به گازیبونا خو در بکبن ام نبن بار و تفگری را ام ترسی بیناترین بار تفگری هلن سر خو یعنی چاوی کوچوک له خو میزانی گره کو نبه اما کو هولن گازی لکو در دبج بلا بده گره کو ام هر کس و خاطرندم پیوست نکه دعوت کردم پیوست نکه ام خودی بشودشینه یک و بشودشی بره به ام به داوود هوالان بیار داگو هر هوالی که گازی گرک سازی من راجیا خو بگیره سازی رو بری خو سرزان چون که ام پیشنگن ام بچاوی که گازی بونی گرک خود میزن نک ام سرکشی بینادن
یکو شورش دبر بابرن یعنی تمنی کی وصای حتی گازی نبه تو بریندار نبه تو شهید نبه تو قایبات نده تو نه گرتن و توجی نامینه یعنی و توی دبر داشت شربه معنی وید برداشت شربه داماد تو تشتی کی کد بده ایمک بده تب سروی دا بچه تو هلا آیریه داماد تو تشتی کی نده تو بس سروی دا تبجه خودی بیم پر عاره پر شرمه aslında امجی دیسا سوزا خود ندیکن وکی هبلین گازی دام مربطی کی ولد پارز دا ام با 8 سال لواندرانه در کتنا مال عفرین مال باج زاتن گیش هاتن واندران آلان جزیری هاوران گروپ مال باد در خستن تو مال باد به در نام از ببرم وکو آیلجی هاوال حالین بجه کرین و همی سر خبر دا خونه سازی ربری خسر دا و د قوت لشکری دا جا خود دگرن امجی وکو آیلتا شهیدی کی مجی هند مال باد دا و قادر مجی هنه امجی وکو ری هوار انگازی امی هر شوپیناری خاطبان شهیدنا بن شهیدرونی بن امی خطا شهیدرونی نبردن و همه هوارین شهید وکو دلدارین آزادی و امی به رمان ریبر اپورا ببین یک پرسپکتیو و برسیف و تمنی و چه بجی ام حاضره ام چونکو کتنه گویل آبجانی ناترسن مسوزه کی وسط دایه ام بود توای گل خو دیسا مربوط الشهید استریدا سرساره دخانم و ام آزادیا فیزیکی بو ربر اپو دخازم ام به هور 2025 بکن سال آزادیا فیزیکا ربر اپو سال رزگار کنن جواره گلمه استریدا سرکانی گریس پی افرین و اف سال به سال آزادیا ولات و اف سینو رابن میدان اف تکوشین کو به هم پهاتی داین پشت گو 8000 غازی ثمنی کو هاتی داین و کی احصایی و کی تومار کردن و به هم پا به برسیف به پرسپکتیو و نمینه ملمده اما مجادله بکن آرمان جمعی آشتیه پیواجی کو ربر اپوجی به دوی دست بگیره و کو آگربت اعلان کردن ام هر کس و کو غازی و کو شهید نمر و کو حوال مریندار و کو گلین روج آبا با کورجه تسوری ام و پرسپکتیو ربرتی و کی قرآنی قصال دبین حمز دکن یبونا مت تعلیماتن آرمان جمعی ذاتن آگربسته یعنی دام دجمن بتسرمه بقلم اما بتشم بالسلاح حتى بالسلاح هم بتشم بقلم حتى قلم سلاح هم بتشم بالتحقيق ورامان ريباتي يعني هفت هيبت من دي ما هنا واكو قالن رج ابا قال رج ابا چونكو اولاد خود ياري دانه يعني خدي وش ورشينه بيشانتي كي به هم باكنه ده عفرين ده بقري حتى ديري ده قامش ده بقري حساكي ده بقري تابار قدر زول بقري وام حمين تاود النوضه نتني قال كرد بردوزيكي وصاي كرد عرب تركمان چركس اشور سوريان يعني قال لي هرمي قال لي باكوجة سوري چلوان به خاطن به همپه به تردد و گل دیاری بکه پیشکش بکه و ام جنا ودانه گل ما گشتی و بردوزی گشتی و آستی ام بر به سرکفتن و مظافر ورچن با بارش لداره آشتی وره محسوس کی وصل ام دویژن بلا سر ربر اپوستابه توای مربط ما شهید صابه همه حوال ما گازی و بریندار سریوان صابه و ام سوزدن چه ارکو مسون به کفسر ملمدا و کو حوال گازی دهندر با کل تصوری ام بگرن سر خو بکن لهر چاق زمان بدل ام خودی بینه ام شوانتی بکن چونکو کز مرا ناینک قصور میزن لكن ام خودی بینه هاگه ام نکن کس ناینک ولات تو کد بده تمام بده امک بده هاگه امک بونه و نبه انجام نمیجین ام نتیجه دخوازن خارجش بنوم اقوا گریناک یعنی بو ارمانجی کی مزن مل هر دم یعنی جاردن بر خدان یعنی شهید نام بجره برافو اول امجی برنامه دلدارین آزادی را و همه تمام شوان هجارا و همه حوالین گدار افسترانی سر حوالین خوش شهید پیشکشی بکن لگوندمه شهید آنی نگوندمه لگوندمه شهید آنی نگوندمه بنیان مالان لگوندمه گوره کلان گندین ما بنیان مالان لگوندمه گوره کلان گندین ما
دایی کامن بسترخه آفدا گورا شهید من آفدا گورا رونی من دایی کامن بسترخه آفدا گورا برفین من آفدا گورا رهوال من هاو شهیده کی نه ناسه کس نزانه جکو دره تیری که رفی خوقت یانه بسر گندی مدا پیانه انه چیروان خاین آنهانین خاره بخونجه باسکی شهیدم رجانه خونجه باسکری هوالم رجانه انه چیروان جلا دهانین خاره خونجه باسکری هوالم رجانه خونجه باسکی شهیدم رجانه او خورت ما او كاتن ما تنا بوزن چهیاین ما او خورت ما او كاتن ما تنا بوزن چهیاین ما رخ به چانن بالو بجنن سند خارنه برنگی آله